أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبتي أخون أقول من مسكتوغا كم أنغارا دوهج ري مغر نماذ فوغا كوريا مجندني كيرت قرآنوغ إكيك علم تكا به فلا ورتك ميدوس كل أقول من وهكذا كم مجندي أسباب النزول نوت سبب النزول بيغوت نوت آية تك نوت سورة باوالي فنو سوبا بهيغوتون دكيفا هوري باي واكتوغي مچا اغوتون امي فون اغون من بدلو ريغا وهكذا كافواني سبب النزول اغون من انگن دا سيغا يا بهيغوتون كون سيغا يكون صحابي بكدكو ودالو ويمتو اغون من انگن دني اي سبب النزول كان اغوتون بلاروغا اغون دنوي صريح عبارات ميوني كمكا غوليگن نوتا ميوني سببكا هور باوا لفونو كما صحابي بكدكو ودالو فاوا كما فانما ايوتي صريح كربوا في سبب النزول نوتا اسباب النزول گتريگه هيمني گندان نوتا سيدا صريح عباراته نون گوتا ميوني آية باوا لفوني ميوني كمكا به گوتونne وكيكاله حكمكا به گوتونne اكفد گوتكا විදාලෝ ෆාවා කම වානම ඒකුන් අදි සීදා දලීල නුකුර ඒ වකි හාදිසායක ගුලිගෙන් කම ඒක ඊතුරුන් අල්ගොන් මෙන්න සබබුන් නුසූල් නොත අස්බාබුන් නුසූල් ඉංගෙන් දා අනෙක් කම කී රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරිහුගා සුවාලෙ දෙන්නවේ හිඳුගා එකලේ ගෆානා ජවාබ් දෙවු මොගතුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ සුවාලෙගේ ජවාබුගා බාවා ලෙවව إفد باوالكم أقول من إنجن دي آية نوتا آية نوتا سورة باوالي فا إبني سؤال الجواب ده مغوتونك إما مي عام مغوتيغا أقول من أي كمغ سوبكي كوباكا نوتا آية باوالمغ سوب النزول إنجن دا كمك دمي أنا أنا كمكي جينا رواية تكي آية باواليوما بهيغوتون آسفا أوتون نوتا آية تكين نوتا سورة باواليوما بهيغوتون جينا رواية تكين أوجك مفانا عمل القرآن كينت لبت يخوني ورجينا فهران أقول منا دماغ كم أدي أقول منا إبه أدي أقول منجي مي دينو كي كانكما مدوغا شكو فدم مسكة كورا فرايتكم بس دكا أولي باوتو كي واهكي gina wahakatake nuwata gina riwaayatakin algon menge diinuga kankama behe gotun hurun nuwata kamaka behe gotun ekkamaka behe gotun gina riwaayatakin hurun ehen dimawa maki ei tabi'i kame faharega ega tafatu hukumatakin owedan ehem bima efada kankama hurimatla ekankamuge ilmu libiganegen wa faraayataka ekan algon menna साफ को देवें दूर कमेन्नु फहारुगा एकमकी ए तफातु एकी हादिसा तका गुलिफावा कमेक्कमुगावु अगुण मिदक्कनी मिहारो आम्मु वाह कोले
tafatu hadisataka guligin no takafatu kankama guligin asfa oi takuraru efawa kamek kamuga wesumaki ekashigen wa kame nuwata evidaluwa befulege mafhuma ane befulege mafhum ekamuga tafatu efa oedan em ekankan denegane veni ilumuge ahulwerinna ebe kalum wani mikankan bayan kurawwa fahmima haqiqatuga ilma nula nuwata ilmuge ahulwerinna nula eduru wene goten nonna haqiqatuga fotaki ei ilmu rakka kurumattaka ilumberin jama kurawwa fa futake fotik otakas eduren nuwane agonmen bune ule fadan ei hama war rangalu wahatu ema fotakun nuwata saitakun nuwata bizamanu ganama google fada etchakun hodalagen agonmen amilliyan etche kiyalagen edurwan vejje kama vanama maneki deenuge kankan agonmen daskura hama ekani gotaki nuwata ungeni ganna gotaki lifawa etche kiyalagen ekani kama vanama ilumerinna rujua nuwa kama vanama algon menna ekan kamuga onnam wa rangaluge neengi adi wara ginafahara deena meduga wes degotakum mihaya olun aragende eggotaki deena meduga shakku ufedi e deenuge haqiqetan oli enaya deen ei fahum kuran no ta qabul kuran udugu wa etche kamuga wegendiyo anekkamaki deenuga onna goy nun gotaka deena meduga visni deenuga hifahatta hifehettumuga ilmuge ahulwerin ekankamuge macca devwa fawa irshad tan adibe kadum bayan kurawwa fawa bayan kurawuntaka khilafa deenuge namuga kankan kurewigen diyo ehmima waram muhimmu kamen ei mifada komme kamegga ilmuge ahulwerin nan algon men rujuwun ebe kadum mikanka bayan ko devwa ehmima faharigga qur'anuge ayate nota ayatake vesbawa levun soba behe gotun ituru riwayatake nota ta qur'an ko gina riwayatake hurumaki ei hama ikashigen wa kame misalakan algolmenge ehen alukantaka behe gotun ves hunna riwayata tafatu efa gina efa huredane ehen namas ehuriha riwayatake macha ballawa riwayat kurawwa algolmenge ilumberin goy kandaluwan ema riwayat gina vejje kama vanama amalu kurawwa astu haqiqatuga algonmen aamu gotegga mikankamaki mabodan engin lazim kura kankamennu ehen namaves algonmenge hitan libigenda warabbodu hamajuhmen ei algonmenge ilum merin mikankamuga genguluwa usulaki kobakan algonmenna engilaf ovejje kama vanam furtama kamaki mibuname usulun riwayat gina efa wa kama vanama as fahuri siga tawga nota asuri riwayat tawga sarihakan netu nota sarihakon asfawa ayaten netu nota minangati e ayatege bawale uma behe gutum vidalo efawa basfuluga e ayatakan ei sarihakon miveni kamaka guligen bawale vun ayateke ehem vidalo efa netun nota e vidalo e basfulun sida sarihako vidalo efa netu misalaka miveni kamaka gule gotunne nota miveni kamege hukum bayan kurobus ei kamaki ta qur'an ko hinga faane kame ehima ei waki hadisa yaka gulun huri kameke algon menna bunewe kan nove egota vidalo e fawa kama vanama nota misalaka sahabi bekala ku vidalo wani timan kadege faanu deke wada gannawa gotuga miveni ayate bawale fawani ebeni kamaka guligenne note eveni kamaka behe gotunne kurima gon denne gota sarih ibarate mikamuga netijje kama vanama tafsir ulumerin ballawani ei e ayatuge tafsiruga e sahabi be kalaku vidalo fa basfulek maniki ei sababun nuzulen nun not asbabun nuzulen nun ei ebe kalaku e tafsir kurawani e ayate vidalwani mi negebe hukum himeneni mi mawduge dasuge nota miveni kamaka be hukumeke demmiyonnani الرواية ورجينا رواية أسفا أوفا الرواية ميونني هم صريحة كو ودار وفا أن الرواية تجا سيدا صريحة نو إفادة قتك ودار وفا وكما فانما
abadus i'timad qur'ani sarih ko vidalu fa onna basfulash devana basfulu mana qur'ani ei tafsiru gotuga vidalu fawa basfulege gotuge misalaka Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga bawala muwafawa ayatin mi nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum anna shi'tum mi ayata behe gotum nafi' ekade gifanu vidalwani timan kade gifanu kiyawa vidalwe me edduwaku ibn umar garihuga nafi' ke ei tabi be kade ekade gifana ki ibn umar ge not abdullah ibn umar ge emme aris dariwar nafi' vidalwani timan edduwaku mi ay kiyawa vidalwe me abdullah ibn umar ge arihuga ekadege faanu vidaluwiye konkamaka guligen he mi aye baawale vuni kadege faana enge wada gannawa hejje eheduga timan dennevi me nuuneke den vidaluwiye e aye baawale vuni firihenun emihonge ambinge kayariye furagahun annati mi sigaga mi vidaluwani astu sawabu sida sariha kuravu menneti ege hukuma guligenne waki hadisa vidalen no wahikame vidal maneki ekamuge hukuma be miyatu Allah subhanahu wa ta'ala nisaukum harthul lakum abinnaki tiyabami hunna ba dandutakeke fa'atu harthakum anna shi'tum tiyabami hum ede gotaka e dandutakan annash mi ayatu ga Allah subhanahu wa ta'ala mi angawani darin libumuge sawabu himene gotuge matinne ambinge kayariye damwan ehmima eya khilafa furagahum annakama vanama ekan ei goskame kam bayan kurum gotunne ema ibn umar ge basfula kimi basfuluga sida vidalen no mimeni eveni hadisa ka guligen ekamaku eya khilafa jabir radhiyallahu anhu ge arihum riwayegen asfame ekadege faanu vidalwani yahudin bunamun diye nota yahudin bune uleye mihaku enage ambimiha kariya furagahun as kurimacha atuwajje kamavana furagahun kurimacha atuwajje kamavanama libe darin ei uni darin kamuga wane libe darin ei uni darin kamuga wane ehin emamihum bune ule tibe den Allah subhanahu wa ta'ala nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum mi aye baawale vevi ema jabir radhiyallahu anhu riwayatu ga kanda eligen ekade gufana eba vidaluwe mi aye baawale vuni yahudi mihim bune ule tive ekama guligen den Allah subhanahu wa ta'ala mi aye baawale vevi ibn umar ge basfulaki en libe hukume ayatun libe hukumen Allah subhanahu wa ta'ala ekan haram kurawa fa wa kama ekamaku jabir radhiyallahu anhu ge riwayatu ga e vidalwani nuwata ekadege faana e vidalwani aye baawale wafani komme gotakun kamuga yes darin libumuge maga nuwata darin libumuge faratan hingajje kamavanama eku evves masale netete abami hun nattaka ambin levvigen wani tiyabami hun beenun gotaka diumattake ehennama sharutaki ei darin libumuge sauba wasulume komme gotakun kamuga yes ema kurinden nevi gota de riwayeten moifa riwaya sariha ennum ane riwaya sariha enkam banya sariha riwaya manigi sariha ko vidalwani baawale mun sawbaki miye den sariha nun riwayen ei sahha riwayat kam vanama riwayen ei e sahabi be kadaku mana kuravumuga e ayatakun istinbat kurav mataka beenun kuravwa mana kuravumeke ane misalaki nuta anekamaki riwayat ginefa sababun nuzula behe gotum asfa huri basfuluga sida kande eligen asfa wa kama vanama dem mihiri sahha riwayata adi sahanu riwaya huriha riwayat gos eburi sariha ko vidalo ayba wale un sobaki mi ehnamawes sahha riwayata sahanu riwaya mihiri ehm bejje kama vanama algon menna olu men nek gotuga yagi sahha riwayatan algon me burawan
misalaka imam bukhari ya muslim riwa kurwa fawa riwayate jundub radiyallahu anhu ge arihum ekadege faanu vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam alas kamfula uluvi ekadege faanu dere vanden teduwe wadagen uluwatan timan deke wada nugannome den ekadege faanu ge ariha anhem bekambalaku wadagen neviye efawga denneviye muhammad hagigatuga mi riwayatun algon menna boda dalilu koddeni ei sahabi bekambale nunka egitenen ekkamaki ya muhammad ekadege faana goalefu sahabi bekanun rasulullah sallallahu alaihi wasallam e mukhataben nukurawwa ekadege faanuge namfulaku amugotegga anaka allah subhanahu wa ta'ala wani algon menna ekadege faana algon me ekak waneka gowa ule gota gowa nulum angawa embima duru goten ei sahabi bekamale nota bekadege faratun e muhammad goalefu e bekal mulimmes goale babani ya rasulullah e allah rasula ya nabiy allah ge nabiyya anika dengena ebuna bahan algon men balaruga ma ara shaytanaka illa qad tarakak timam men fennani kalege faanu ge arihan anna shaytana kalege faanu du kollaf kame tebe fun enge wada gannawane kuri zamanuga kahinuge kariya as ule shaytanu udun khabar tan hifagen rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadagen mo kuriga ehmbima mi visnu maki yahudinge terega khasako adi ehem mistakum wes qabulukum ule gotun mismihunge kariya ghaibuge khabar takagen annani shaytanu ehmbima e visnu muga iswal kurabani hagigatuga e anhem mihage suwaluge mafhumaki ei jibril alayhi salam ge wah kamane ki rasulullah sallallahu alayhi wasallam e wahi bawale vun medu kendifawi waguteke ei dere vejje kale gfanu ariha wada nugannawata den allah subhanahu wa ta'ala wadduha wal layli idha sajama wadda'aka rabbuka wama qala mi sure bawale tibe fana gewada ganna suratu duha bawale vuni duwas kolaka wahi medukanu mafaw rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekama meduga hitama fulu kurawwa halu koluga waniko ehem wegin ekale faano e sure bawale ma guligen takbiru widalu e fawani mi bukhari ya muslim riwa kurawwa fa riwayat manaki anhena ku as egota dennevi ei hadisa hinga diyogun aye bawale vunu wagutuga manaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahi meduken difa oti otuma fahuga dem wahi bawale vam feshuni mi hadisa ge fahatun manaki anhem mi as egotan ekale ge fana suwal kurama guligin den allah subhanahu wa taala mi ayata bawale vam fattawafi manaki suratul duha ekiga imam at-tabarani adibes enum bay hadis riwa kurawwa fawa ilum merin gennawa fawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge khadim ekale ge fano ge ariha wadaagenne kama rasul sallallahu alaihi wasallam e khidmat kurawwa anhem bekabale mi riwayatu gannani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamana ge arihum riwayege mennani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ganduwar kolan edduhaku kuda kutta eno tala kutta e wadegen as endu kologe dasavane efo eti etanga ovva marui den rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahi bawanu levevi hatar waraka duas die efo rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwal kurevevi khawla yangi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge khadime ekale gfana khidmat kuravan uluvi bekambale suwal kuravani king he wegen ulani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ganduwar koluga konkamaka hureheye jibril alaihi salam timan kale fanu arika wade nugannave den ekamana vidalwani timan amille nafsa amille dennevime timan mige saaf kolla ritikon hadanama ekade fanu wadagennevi he den timan geetere kunikahala saaf korew mattaka eduge dasha ilosifati levu mafahuga anota kahan gengule echakun kaha ekkada maruefa oy
kuda kutta nerunime den jibril alayhi salam wadagen nebima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge farapulum wahi ge atharu feni wadagen nebi adi ekale ge faanu vidaluwi khawla etiman kale ge faanu raja ge dasal lavwa devwasi allah subhanahu wa taala wadduha misure bawala bafi ei sure nimende ekamako mitanga kurin agon denne fadan kuri riwayataki ei imam bukhari ya muslim ge riwayat demmin riwayataki fahum agon mekiyadin kutta la kutta ekale faanu ge ganduwaru koluge endu dasavwade etanga maruwe fawtuma guligin wahi bawa nulevunu kaman oy riwayataki ei sahha riwayatakama bure nuwe ei kurin denne fadan bukhari ya muslim ge sahha riwayaten oefa den imam tabarani ibn abi shayba fada bebe kalun garihun asfa miwa riwayat attaka ehem bima agol men engeni kurin dennunu fada maane visnaliya sawbenne rasulullah sallallahu alaihi wasallam engi wada nuge ekade fanuge ganduwar koluge teriya wanna kutta e marwefa otumuge sawbun ekade fanuge ariha jibril alaihi salam wada nugannawa kan ade ekade fana ekaman amuru kurawwam wes hama e khabar kurawwam wes ekade faanu wadagen namake duru kamenno hema mi hadisa ga gonu mi dannawali migota derivayen ovejjeya derivayatu go es bawale wun sawbaki mikama oikama vies egeteren sahha riwayataka adi dhaif nuwata sahanu riwayatan ovejjeya algon men sahha riwayata burawani demmoti riwayataken huriha riwayatake wes sahha vejjeya kihinetto hadan ehme jikama wanama am hukum agun hemme kurutam fardam wa kadakam fashis dennevin diinuge ekeki hukum taka ekeki ankama guligem wes tafatu gina riwayatan hureye hurajikama wanama ilummerin amal kurawwa gottake nota mana kurawwa gottake hure miharu mitanga midima wa hadisaki huriha riwayataki wes sahha riwayataki mikama guligin asfori huriha riwayataki wes sahha riwayatakin adi sarih riwayat ehme jikama wanama den kinetto hadani amal qur'ani kinetto bebe kanun vidaluwa gotun etanu amal qur'ani bodak gada kan libe nuwata e riwayat sahakam bodak borave rajih riwayat bodak borave rajih riwayat efade riwayat ki ibn mas'ud radiyallahu anhu ge arihun riwayagin asfa be timan kale gafanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga ekade gifana ekuga madina ga hingawa wada gennevimuwe ekade gifanu gendevi ekade gifanu ge appuluga oy asa kole jassavagen hingawa munne timammen yahudin ge jamaaten huras korevime ebami hun ebbayaku anebbayaka bunamun diye ti ebami hun ale rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu ekade gifana suwal ko balama hingase komme suwale kayfana suwale kurimat kurmu gotu yahudi naki ilmu ge ahul werin tebefuna ngewada gannawane ammu gotegga yahudi naki baawale wunu fotun kiyabagen tibe khasako emihunge ilmu werin kama wanama adi emihunaki suwalu kurun gina jadalu kurun bes bodu baykan algon men nakiritu qur'anum bes enge komekas ekare gifana kurifulu macca mifaharu emihum migenna suwalaki furane ya behe gotun furane ki kochetto ege hagigata ki kobato kade gifano vidalu devwas kuriga algon dakkamun gendiyan rasulullah sallallahu alaihi wasallam qur'anaki ekare gifano amille fula gennawa echkama wanama wagutun jawabu devvam wi ehannama wes ekane gifano wagut kole wanden kolan hunnevi gotan hunnevi ibn mas'ud radiyallahu anhu vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawaben nudabwa ekade gifanu hutti wadagen wagut kolega hunne maffahuga den ekade gifanuge istarifulu ufullawa levvi ehiduga timan kale gifana enge wada gannawa fi ekade gifana wahi bawa levni kasabaki ibn mas'ud fada be kalunaki waraz zaman vi emme bodati sahabi be kalun kore be kale adi emme arihuga uluvvi agun kurim wes dannevin kirit qur'anu ge ilman emme arahun nabi as-sahabi ehma rasul sallallahu alaihi wasallam wahi bawale mun da'iruga arihuga hunne vele ginakamun tajribage aliga engebada gannawane hadisata hinga gotum miharu ei wahige wogutuka
එම තිමන් කඩේ ගෆාන එංගි වඩාගෙන නවාෆි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම වහී බාවාලේ මුන්දාක එෆහුගා එකලේ ගෆානෝ දෙන් කියවා විදාළුවේ قل الروح من أمر ربي ويسألونك عن الروح أبامهم كديك فانا فراني أبيكتون سؤال قراني قل الروح من أمر ربي كديك فانو ودار واشئي تمن كديك فانو غير ربك أمر فلا هنگا كمك من فرانا كان كمك تمن كديك فانو غير ربك أمر فلا دشغا وا كمك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا تبامهن علم گتريم ورم مد من ورم منوي لبيگنوي اما ميا به اتور تفصيل تكين الله سبحانه وتعالى باوي ندفوا مانكي اي الله سبحانه وتعالى خاصه علم فلكما ادي الله سبحانه وتعالى امر فلكن فرانا aluvaniwes adi furana gendawaniwes ekam bayan kurumuge ayat ke bawale mi sahha riwayaten anekolum ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu mi riwayat mi bayan kurawani neruwa fawani imam bukhari ane bekalaki riwa kurawwa nota neruwa fawa ane hadisi numere ki imam tirmizi ekade fanuge fotuga ibn abbas radiyallahu anhuma ge arihum ekade fanu vidalwani quraish wanha ge mihum yahudin denneviye maneki mi makka ge duwasor kon agol mennenge quraishun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kurimat qur'ane kankan hodamun dia duwasor kan yahudin denneviye timammen dibala se mikane ge fana qur'ane suwal rangalu maneki kede fan huttun arawaruge jawab no deve waruge bas hutte waruge suwal timammen hoda dibala den ebami bunye tebami suwal ko bala se nikam qur'ane ya behe gotun ekale ge fana den ebami suwal kuriye ehenduga allah subhanahu wa ta'ala wa yasalunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi mi ayah bawale bevi mi ayatuga miwa basfulun algon menna dehawani mi makka ga bawale bunu riwayatek no mi ayatek mi riwayatun engeni maneki ibn mas'ud ge kurige imam bukhari ge riwayatuga e vidarwani madina ga timan kale ge fana uga hingawa fa wada gannon ko yahudin ge jamaat ga badal tibebuna ge wada gannawan e rasul sallallahu alaihi wasallam zamanuga madina ga yahudin wes ulemundiya adihama ehme munafiqun wes ulemundiya ehme ma ei datikamennu isahitaku yahudin ge jamaat ga badalwaka mihar ibn abbas ge riwayatu ga miyannani quraish wanha ge mihun yahudin ge kariya gos suwal kuriyeti mammenna molu suwalen hoda di balase ekade ge fana kurumattaka ehme ma ibamihun iswalu daskod dini ma askurima den allah subhanahu wa ta'ala mi aye bawale bebi emma mitanun algon menna emme bodu baren libeni fortama kamaki hadith riwa kurawani imam bukhari ay umme qabul kuffa kurawwa fani qur'ana fawga emme sahafataki eika devana kamaki ibn mas'ud radiyallahu anhu vidalwani timan kalege faanu rasul sallallahu alaihi wasallam ga arihuga wadagen nevime ekalege faanu ga arihuga hingawa ekamaku ibn abbas ge riwayat ga edevani khabar ekade faanu ki tuppul sahabi bekale quraish wanga ge mihum mi jadalta kurawwa eruga wahakata naqul kurave waravur astuga ekade fan tuppulu ekade fan engi wadagen ehem bekade ge nota ehem faratu engi wadagen nuniya e riwayat nukurun ehem ifada halate ga boda borave riwayat rajyo qurani tafsir ilumriya ehem namas manakur muga hama ibn abbas radiyallahu anhu ge e basfulu sahha riwayat ka kamuga watibe e riwayatuge beenum wes hama qur'ane nuwata e riwayatum wes ei ekamuge e ayatuge em mana gotuga mana korwegen dan devana kamaki hama duru kamennu miwes imam zarkashi fada bebe kalun nimma wafa go duru kamennu en ayate nuwata e surate bawale vumuga defa harakat qur'an wafawu nuwata en ayate ke bawale vumuga defa harakat qur'an wafawu hem makka ga ifar madina ga ifar bawale wafawu tibe funna kuride ga algon men dannawa fawane ege terega suratul fatiha himene kama makka ga bawale vunu adi madina ga bawale vunu suratege gotuga hagigatuga mi ayata mi himeneni isra suratuga wa yasalunaka anir ruh qul ruh min amri rabbi bi suratiki asluga ittifaq makki suratekkan ehen namawes
mi ibn mas'ud ge riwayatu ga menani mi ay bawale vuni madina ka mehmbima suratu ge mi ay wakim bawale maki singa faman ka gum wani mi mawduga war tafsir ko wah ka dakka fa ehmbima ilum merim mana korawumuga ballawani border rajih riwayatin iskurawage mana korawumun gendewme demmiyonnani riwayat toge sahakama sarihak basfula evve enhama wegin wakama wanama denhama iskolluma dati vejjekama wanama ehuriha riwayat takin ekkurun nota jama kurun kurigal gonu mi ishara demmega mi kolli gota kuriga mi diyai boda bura veve riwayaten iskurun miharu mi boda burawuma dati vejjekama wanama huriha riwayatege sahakama sarihakan hamahama wefa wakama fennakama wanama den jama kurmattaka masake kurun egeterega belidane sabun nuzul gotuga asfawa riwayatan ei gaggatuga hingafawa de hadisa ekama wanama de hadisa ge fahuga kan aye bawa levuni misalakan egeterega agun kuring wes danno mandiyan liyanu ge ayeta ay walladina yarmuna azwajahum firin ebamihunge ambinna meduga ebamihunge kiban zinege fahish amal hingatan fenunu hinduga ekamuge shakwa kuram balairuga ekamattaka gennan je hataru hekin genawman ena nukule dana wefa wi hindu eneki ekamuge maccan ekamukues emme ghiretteri miha kamuga wati Allah subhanahu wa ta'ala wani firinna khasa kame devwafe enaya hataru hekin nugene unu kamuga wies ena kura huwa kurmuge sabun enaya ena kibaga eligenda nota enen anna ghadfuge haddun salame vumattaka adi hama hemme anek kolun Allah subhanahu wa ta'ala ambi miha nota anhenaya wes enage macha zinege haddu awmu salameve enage nafsu bariya kurumattaka enaya wes huwa kurumuge haggu devwa fawe e hisabun anghe miha ge macha zinege hadde wes nannan adi firihem miha ge macha qadfuge hadde wes nannane ehen nama wes edemi hunnaki abaduge abada kabenige gulun kendifawa demihu mi riwayat tawga mi annani bukhariya tirmidhiya ibn majah adiwes enum bekal riwa kurwa ibn abbas radiyallahu anhu ma garihum mi ay bawale vuni hilal ibn umayya ge hadisaya guligenne tebe funa gondo puri re gawani e waha kadannawa fa ekade ge fana ekale fanuge ambikambalunna ekuga zinege fahish amal ehem bekada ku hingawa tan feni wadaage rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihan aisha ko adenne ma guligin ekade ge fanuge e shakuaya Allah subhanahu wa ta'ala devwa fa hallu kamuga hame gota imam bukhari ya muslim adiwes enum bekalun riwa kurwa fa sa'd bin sa'd radiyallahu anhu ge arihun uaymir radiyallahu anhu ekade ge fanu wadaage rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga den nabiye timange ambi miha uga fahish amale hinganiko wenijje kamavana ma emiha qatul kuram vi heje emiya qatul ko fiya timanna meduga kantan hingani kihinen heje mane ki timanna qatul kurwegen dan he ekama guligin kommegas e hadisa ge nota e wahake ya guligin den ekama khabaru devumo gotun ekan hinga afikamavana ma kuranje kamaki koba kam bayan kurumo gotun ayata bawale begindi mane ki liyanu bawale begindi eya meduga en rakkatere uman nota ekamuga firimi hayon onna haggaki nuwata firimi hayan libide baraki liyanu kurumuge haqqu libidinuma dengoti demme galu midenne tankole gaggatuga mikan hingafa hurikama wanama mi dekantaka guligin bawale vuni kaman algon menna mana kore vidane hame gota mi zaman duru kama wanama maneki duru devagutegga hingafa wa kama wanama kuri galgon dannawali hin eita qorarko mi bawale vunu bawale gotuga belevidan mige misalen algon dannawalana misal dannawal mafawga algon me nimmalani zaman duru muge sawbun e riwaye tan jama kurmuga algun men balani e hadisa yakinuwata e ay bawale maki ei takuraru kon hingafawa kamege gotugay
musayyib arihun riwayegen asfawe abu talib rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bodu bebe අවහාර වඩාගෙන්නමුගේ වගුතුගා රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බොඩු බේබේගේ අරිහා වද වඩාගෙන නෙවිය ඒ වද වඩාගෙන නෙවි ඉරුගා අබූ ජහුලා අදි අබ්දුල්ලාහ් බුන් අබි උමයියා මිෆදා වාකිකී මක්කාගේ කුරයිෂුන්ගේ බොඩුන්ගේ බයකු තිබ්බේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වද වඩාගෙන දෙන්නෙවියේ බොඩු බේබේ ෆුලාය කුල් ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් kade faanu nuwata bodu bebe ful la ilaha illa allah vidalu washa wa hajjulaka biha inda allah ehem vidalu wi ma den timan kade faanu baaki ba allah godotuga hujjat dakkawa hushime kade faanu islam be wada genne wikama ma awahare wada gennuge wogutu tiwani kari fe awahare wada gennu kuriga la ilaha illa allah mi kalima dulun kiyalas den abu jahula adi abdullah mi demihun denneviye abu talibe tiba abdul muttalib ge deenu moonu amburalani manake e deen dukollani manake rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafaful adi abu talib ge faanu ge bappaful abdul muttalib ge faanu ge deenu nota millatum moonu amburalani manake islam wani heyye egotan edemihun wahaka dakkawmun gendeviye emme fahun ekalege faana bunavijjo maddanden manake abu talib ge faana bunavijjo maddanden timam mi marwani abdul muttalib ge faanuge millatuge matige mane ki muhammad ge faanuge deen timam qabul nukurme note islam be wada nugannam den nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurvani la astaghfiranna laka ma lam unha an timam kade ge faana mana nukurwe ha hinda ku nahi nukurwe ha hinda ku timam kade faanu bodu be fula istighfar kurwa hushim rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekama ekade faanu hippuduga oi dahivetikan nuwata shauq werikan agulmen engen dani den allah subhanahu wa taala bawala wafiye ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen nabiyya bes adi iman kam gahul werin bes haggu egem wa kam nune mushrikaka faafa fuswadinun edi du'a ko ebes halega muslimakan huddavegen wa kamennu mu'minakan huddavegen wa kamennu khud nabiyya sallallahu alaihi wasallam yebes ekalege faanuge bodu bebe fulaki alugon men mihaka vure bodu qurbani yan asluga mi islam din difaa kurma muhammad sallallahu alaihi wasallam makkage mushrikunge faratun difaa kurma qurbani bevadaginne bekale kamuga viruwes rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa taala izne nudevvi ekalege faanu ekade faanu ge bodu bebe fula istighfar korba mane ki faafuso mo du'a korba ka ege badaluga allah subhanahu wa ta'ala tauba suratu ge sate ka terawana aya bawala bawa e wahi korvani ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen nabiyya bas adi iman kam ga ahul werin nabas hudda begem wa kam nune mushrika kan istighfar ko du'a kur ehm bima mi bas agon me dannan jehe kam diinuge faratun ebbes muslima kan mu'mina kan hudda wegenne nuwane ei kitemme gaattimage mi hekkamugavis adi kitemme hidumetteri sharaferi mi hekkamugavis efada mi heka du'a kuraka istighfar ko emige faafuswa ka mushrike gotuga kande eligen emi heku marwegen diyakama vanama hama efadan ane riwayat ga imam tirmidhi rahimahullah narwa fani ali radhiyallahu anhu ge arihum vidalwani ali ge fan ali radhiyallahu anhu vidalu kama sami'tu rajulan yastaghfir li abawayhi wa huma mushrikani faqultu tastaghfir li abawayka wa huma mushrikan timan kale fan esselime mihe ko enage mamba fana faafuso ngadi du'a kuramun genda adu timan dennevime tiba edemihun nan istighfar kuranihe faafuso ngadi du'a kuranihe edemihun mushrikun gotuga marwe faawani ko bes den ena denneviye istaghfara ibrahim li abihi wa huwa mushrik ibrahim gafanu ekale gafanu ge bappa fula azana istighfar ko du'a kurveviye ei mushrike gotuge marwi den timan dennevime rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihu ga timang ewaka dennevima den allah subhanahu wa taala mi ay baba levi lobe ta khunne mi hadisa ga ibrahim alaihi salam ekale gfanu ge
bappa fulan istighfar kurevvi ehen namas Allah subhanahu wa taala efahu ekalege faana bes ekam wani mana kurawwa fe kan awol menna qur'anu ge sariha ibaratun engigende algon hitun tankole wagutu eba taashu ehmema algon men nimmadan eba jehe ekamoko mi hadisa ekko kiyada den mi masakke kurani ema kuri riwayatuga edi Abu Taliba behe gotum bawa levunukama devana riwayatuga mennani komme smiheku enage mamme abappa mushrike gotuga maruefa wanik mushrikun gotuga maruefa waniko dua kurma gulige miya bawa levunikama Imam Hakim neruwa fa ade nungas bekalu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ge arihun vidalwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam edduha ko qabristana nikume wadagene maniki gaburutake woluleifa horitanake ekalefaanu wadagin etanuga ekalege faanu isinde wadagin ekadege faanu e vidalu mun gende basfurutake vidalu ye wara gine irwanden kirit kuravu mun gendeviye dua kuravu mun kirit kuravu mun gendeviye efoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurviye innal qabra alladhi jalastu indahu qabra ummi timan kalege faanu e qabrege kariga isinde wadage miennevi timan kalege faanu ge makamanage qabur fule wa inni ista'dhantu rabbi fi ad-du'a laha falam yu'dhan li timan kalege faanu ge ver rabbuge timan kalege faanu ge ver rabbuge hadratuga dennevi me ekamana ya du'a ko dinuma timan kalege faanan iduna devuma timan kalege faanaka ekamaka iduna libi wade nugennevi فأنزل الله علي الله سبحانه وتعالى فأنزل علي دنتي من كده فانو ما تباوا لفونه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين تمن كده فانا باوا لفونه نبي ياسا إيمان كم قهول ورنن أي كم نون استغفار كرم مشركون قطعا مروي فاوا مهون مانك فا فسون إدي دنوم هم بما mi riwayatan agon me balal mum fennani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale fanuge ma kamanaya dua kurevuma istighfar ko dua dennoma Allah taala gadotuga edune yang edi wadagen nevi hinduga ekan hudda nun kam bayan kurun gotong mi aye bawa levun kam tin riwayatan agon men na fenije tin riwayatuga smennani bawa levun saubaki mi kamuga ehma min algon menna engige midani riwayat min gina hurajkam awanama adi riwayat ke sahha riwayat kam vejjkam awanama tafsir ilum merim bura wada gannawani ehuriha ayata ki ei nota ehuriha riwayat ki sahha riwayat kam awanama e ayata ki ei takurarukum etafahariga bawa lefawa ayata kam algon merad korbiya baki ba furiam qur'ani den anna rega du'a ka Allah subhanahu wa ta'ala algon menni hebas adoha adi hebang amal qura بأكم غالبهم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.